Talofa atu swafa mamalo Yesu Kiristo no tatu ali ima no tatu faola. Le sunga le whawhenga ko mai ma le whaletua, sunga la o ao ma le whaletua, no whaati a kono, o tina matama matutua tato e kalesia, ia se o lawa I whanawiti. E vi iele atua le neitai au fou, e taita ina mailo o tau sol fua masi o mato wola, I le neitai au ole aso sa e seta. Ma tai o lua sukulu walu fai peona whaapia, e le o I nei o ia. Awa o toi tū mai o ia. Pei ona whetalai atu o ia, o maia I nā matamata I le mea na tuku waile ali. He is not here. He has risen. Just as he said, come and see the place where he lay. So le nei tai ao tatu awatumpi ina ina tua. Ona, o le nei fo I aso, ua toi tū Yesu. Mana e fo'i la susuatu mato pese lea ia ai aluato e whawhi loai se uso ia mo lewa fo'i na ele tu wa ai ai ia I nei vai aso a whai ia ia lofa lea tua ia tu everything that has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley, and I praise in the mountain. I'll praise when I'm sure, and praise when I'm doubting. I'll praise when I'm numbered, praise the surrounded. 'Cause praise is the water my enemy is drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I feel it. Praise when I know. I'll praise cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Oh, praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. Oh, praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. Oh, praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. Oh, praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise
was a wretch, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach is far too wide. And from the far side of the chasm, He held me in your side. So You made a way across the great divide. Left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, You paid the debt I owe. Broke my chains, freed my soul. For the first time I had home. Thank You, Jesus, for the blood applied. Thank You, Jesus, He has washed me white. Thank You, Jesus, You have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then You walked right out again. And now grave has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank You, Jesus, for the blood applied. Thank You, Jesus, He has washed me white. Thank You, Jesus, You have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by a Father through the blood. The blood. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by a Father through the blood. The blood. Thank You, Jesus, for the blood applied. Thank You, Jesus, He has washed me white. Thank You, Jesus, You have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood of
Vivi atu I le lei o tō nu ese umalava. Whane ne e atu I a te ia o tō tangata umalava. Wa o tele lava no ngā rofa mai a te tātou. E whamaoni fo I o le ali e whakawau lava lea. I o tō vivi atu I le ali. But tātou te talo, let us pray. E tasi lava le mafuanga o mātou usu mai ai I lo whale tāpua I le nei tai au. Le vivi I la o fio. Le ngā luenga e le so o na whaia nisi. Se vanga nā ua tō mai lau ule. Mele a nganga pa I ae fio mai. O tolo toi tutonu le nei potonga. Mātou te avatu e le tauranga e pa I ema mali e I la o fio. You have risen. This has been the message from the ages. And we have one of two choices. We either believe it and act it out, or we don't. And then our lives will continue to linger. We ask that you anoint each and every one of our worshipers this morning as we give you the praise and the honor that you deserve. Amen. Pa tātou amata le nei sauninga le pese te inai tātou e ofi pese o te nofo o te ofo.
Let us continue in prayer. Le tua tasi pa iai, le tama le alo malenganga pa ia, le emanu malo le tu mamau maleoti, tu lau fio i le nei aso, le mele wa veai le aso sa e fai maso tapua i le au kirisiano. O mato o mai fatasi ma kirisiano i le rolangi ao, se o mato ma fau i le mea lofa na e saunia i lo walo o Yesu Kiriso. Sa mate lava i le tangata po to iai, se angatonu o lo o ia te ia, se ia whalata lata tuai le lao ai pa ia lao fio. Sa mato wifo i tupua fo ia o tomo whai e te pena e le tangata lava ia se whao le tanga. Se usi ta inga, ina i to e maua i se angatonu o le tangata, i le pale whengai ma lao fio. Au le nei tai ao ina o usu atu tina i le tuk mamau ma oi loa wawanoa. Oi nana ato toa i le tapena ina i le li i tato pale whengai. O mauti noa i nei e le tangata le alofa la mea i o lawa fio, mai lava i le amatanga. E ui lava i na mātou wanga salapea. O manino ai ai mātou ma le larangi kirisiano, o oe o le ola mai ola lava pea. E ui lava i na pau o winga, e ui na whaingatala wa mea tonu, e le au sia fo e mātou lo wha maoni. Au loa lofa o silia tu lea nei lo le vai vai o le tangata. Me te penei nai le wha o le tanga, i lo mātou uso o matua na whanau i a Maria. O foi na atu lo na ola ma lo na soifua mo tangata uma. Le uso so o ai nei lo tātou vā. Le ua lata ai nei a tātou tala. Le ua mawhai e fo io na mātou wha lata atu i le lao ai pa ia. Ma mātou utu vai i lo vai eli. O le mātou tatalo le nei le ali ie. Nei oa ne a vea le taulanga tutasi na saunia lo walo o Yesu Kiriso. Ma le tapena ina o tātou whiso ta inga leo o iai nei talu na toitu manu malo o ia nei leoti. Ma mea mātou te pari atuai i a te oe. Ma mea mātou te tuua i lalo oe i le tūlanga o lo o iai tangata. I oane iai se te mea ngalo e iai mātou o oe o le tua a i mātou o tangata. Oe o le alefa ma le omeka, a mātou e whaita wina o mātou wasu. O le mātou tataro le li e ne te ua wha maua lunga le tangata, o na ua maualo no sokotanga lea ma lawa fio. O na toi pa ua i lea o ia i le pa ua maua lalo i le mawhai, o na ausio. Au lesi fo i tū le li e o mātou tatalo, e oale si o le tūlanga o tangata i lo tātou pale whengai ma lawa fio. E one a vea le ngā luenga whaito tasi e Yesu Kiriso. Ma me o si i le tūlanga o le tangata.
o whaingofia ia te ia o na lea lofa i stangata i le o usia i la tōne ni matatia. O ne a vele si tia o le tūlanga o tangata ma mātou tā e tā ai isi tangata e leo ia i la tō le mea lofa o mātou maua. Ai whatupula ia pēa lo mātou wālo lofa o leisi i le tasi. Ai meise e au pito i titi o mātou uso nei. E tupula ia pēa le lofa ia i mātou te tuku awanoa i isi tangata. O le maua i la tō le nefi le mu. O le maua e tangata whatuatua i la ufio. O le mātou te talo le nā lele i. Ina nei te i wa vea lo mātou lea lo lofa i nisi ma lo mātou manatu mawalunga i lo mātou tūlanga na tapena e la ufio. Ma me ngalo e ai mātou sa mātou pōmi sa foi. Ia vea le nei e seta le nei to e tū manu malo la ufio le nei tau sama. Whangu oi mātou i ngā ruenga e aon tau na mātou whaia. E le ni ngā ruenga whamalosi. Pe ni ngā ruenga e whawhewhe. Po ni ngā ruenga fo e whamaina o mātou uso vai vai. Au le ngā ruenga murumuru au foe. So soani le tasi leisi. Ia ma a o pea e peo ne a hoina i mātou i le aso ma le aso. E peo le mātou whanaunonga le nā i le nei e seta. O tele tausanga o mātou whamanatuina le nei tala. Sa i fo i teimi na mātou no nofo ai le asofaleine le pōngi sā. O le whamasinonga o le li. Ne fui teimi na mātou usu mai ai le tai ao pe ina usu tina Easter services. Ia le nei o matua le whatutua o le uso nei. Ma wo o mai la mātou sāwali vali e peo na taita ina e mātou e le nganga i le nei tū o le tō vine e la le whatutua. Ia le vi inga i la o fio e le whaititia. Vatu pele whawhtai i a te oe leli i e. O na ua mālie lau tau singa i a i mātou. Ai e tufo i suru o tino lo mātou whatasi mata mā tina mātutua o lo mātou nu nei. Ai le tae ai fo i lato o lo mafuta mai. Lungo le ea i awale ese ese. Nei mai e lua. O mātou talo leli i e nei a vea pea le nei au lotu. Nei e kalesia, le nei whata manu, e whai mawai eli e utu vai mai i ai lau whanau, ina ia maua ai se vai mo lato mala. We thank you, God, for the gift of resurrection. The whole idea that humans can engage the divine and not perish is just a remarkable technology that has come to us 2,000 years ago in our Christian faith, but we have now discovered that that has always been the case. From the very beginning in the Garden of Eden, you wished nothing but the best for your creation. You want blessings for us. You wanted shalom and peace for man that was made in your image. But then you also gifted us with the freedom of free will, the ability to decide, and in the process suffer the consequences of our decisions. You did not want robots. You did not want yes people. But you wanted someone that's free to decide and to will that which is yours. We know the story. We fell. Our ancestors in faith took the wrong route. And ever since then, you have sought to redeem us and save us and bring us back together. And it wasn't until Jesus,
He gave his life for all, and he paid for our sins. And his resurrection from the tomb this morning continues to present us to what you've always had from the very beginning, is that you love us in so many different levels. We pray that you give us the fortitude, the faith, to continue believing in that truth. So when Satan comes alongside and say, well, when Satan comes around and gives us reason to doubt, that we hang on to the faith that was in Christ. We hang on to the story that there is life after death, and that death does not have the final say. O le mātou whaafitai le nā lea li i. Iei se te talo e a whai umai i mātou i le nei aso tu o le nei. Ia maua i mātou le nganga na ia ke riso. O iai o le tupu. Winga tutusa malawo fio. Ale manatu o ia o se mea o mau le nā tofi. Na whamawalalo o ia e ia lalo, e ia lava masasa atu lona soifua mo tangata. Ola mātou tatalo ia whapeina o na mātou whaia. A matai lo mātou o lotu nei mo mātou ainga. Whasolo atu ei o mātou tua oi tangata mātou te le ngangana whatasi tu mangai whanua whatasi. Mai o tu lava i tuli inga lola. O mātou mana tuai i lato o whengai mataua ma whewawai inga i le nei tai au. I tuo le laro langi le nofo le lei ai tangata na whaia i o fōlinga. La mātou tatalo le li i a baveo o mai le aso, whanofo file moina ai tangata. Ina ua lato i loa o lo fina ngalo lea mo i lato ma mātou. Ia o nala mātou tatalo whaitele. Tofu i mātou ma tatalo le tangata lava ia i mea onga, ma ta upu tū ngā, mea mo i lava na o lawa fio e avatu iai. Ta mā ua lona e sina fia, se e tali mai e tusa, ma loa lofa tūno. I swafa Yesu Keriso lo mātou li i ma lo mātou whaola, ua mātou wole ma tatalo tuai. Amen.
masia le nei. Whalau talai mai o sa wali atu whaio tusi. E ao tō peleti mo le tauranga. Te sanga nei. So, o le mele nā le na whai. Whatasi e mele tatu se ne ao ia sa umalawa. I mele tele o tauranga pese. Tauranga loto. E tu nātu le tua. Il manatu whapenafo I tatou. Mafuta mai o wala ese extended invitation. If you're here for the first time, you don't have to give. But this particular part of the service on Easter Sunday is this congregation's response to what God has done in our lives. So we pledged for the entire year and we collected during Thanksgiving, and that is what we're doing this morning. Mitato taulanga si whapaia. We offer you our hearts this morning. Would you receive it in your grace? O mātou sa sauina le nei tauranga mo lawo fio ma lau ngā uenga I nei. O la mātou tatalo se e talia mai. Mai whaongaina whanau te lei nailo fina ngalo I nei. Male lalo langi atoa. I lo suafa wa laila mātou wala au. Amen. Whiunga le toa la tātou whaitawina. O le tusi mua o Mateo e lusi kuruvalu o le tala o le tutu. Tātou whaitau whela fuafoa I me whaupe mua. O me whaupe sa furu. Our reading this morning is the Matthew 28 chapter. It's Matthew's rendition of what happened this morning. Chapter 28, we'll be reading responsively verses 1 to 10 in Samoan while you follow along in your reading devices. Mateo lus furuvalu, fod mo muel sa furu. O mawai le sapati, o no supo ai leo Maria le makatala Malaysi Maria, il taiao le asosai va ai le tumamau. Ona folinga ua pei o le wila, a ona ofu, o papae e pei o le kiona. O whaiatu le angelu I whiwhine, aua tau te matatau, o te ilolo o tau sailia Iesu na whaasatau roina. Vave o atu nei e tau atu I ona so, o toi whatuina o ia na ye oti, ma ua maliu mua atu o ia I Galileia, o I ina tau te wā aiai I a te ia. O ne ngaro le mea o whaiatuai.
tele. O la tau whetui e tau atu ai o le so. Whaupuiwa ma whaupusufuru. Whao te fwoi, o whetai a Iesu mai la ua, o whape atu, sio walofa, na la o mai ai lea o ta mofi o na mai, pai fo mai a te ia. Na whetai atu ai leo Iesu i a te la ua, a ua to te matata, i na o atu ia, lo te tau atu ia uso, i le ia la to o atu i kaina ia, la to te ilua mai a ia. Tusi lona lua o tusi apolo le kalesi e kolose i mta opo e tolu. Tātou whaitau, whelawhalafoa e le whaupumua se whapau mai le whaupu e whā. Second reading is the book of Colossians, chapter 3, verses 1 to 4. We'll be reading responsively in Samoan. O le nei, a whai ua to e whatuina mai o tō whatasi ma ke riso. Ia o tō saili I mea o ilunga o lo o iai ke riso. O lo o tia e o ia I le tūtau matau o le tua. Ia o so lo te whaka I mea I ma, a he leo mea I la rana. Whetau whaupu e tōru mar whaupu e whā. Wa o ti o so. O lilo foi lo so ola fatasi ma ke riso I le atua. Ka whaare mai ke riso lo tātou ola. Na inoa I leo o so fatasi mai e le manamia. Te iuma tātou te whaitau I nei tala ma whalongolongo I upo anawhio. Ia whaatupu te leina le manuia ma while mu I ai tātou. Tuma watu pe a te ialo na lava vi inga. Nei se I opo I whakawhau. O tau nei na o atu waiti nā e asi le tu mamau le li. Na e ave mea manongi e o aile tino Iesu. E o atu o fuli ese le maa. O tu ese I e na tanu mai e le tino. Wava noa le tu mamau. Tau le lea fo isa la tu mau atu iai fe mai o I loa le o lo tau se lia. Leo I nei o ia o tutu. O atu I Galileia, le mea sa whaia e ngā ruenga, e momo atu o ia I ate o tō. Tātou I loa le tala o le aswhareile en tātou o whamnatuina fo I po le stofi le maliwa le li. Ne wala whai le nei tai au mata o fie mo o tātou I loa. So when we were last here, we were celebrating Maundy Thursday service, followed by Christ's crucifixion and death the following Friday. So when we left here Thursday night, it was a somber mentality that embraced all of us. But we knew very well that's not the end of the story. This morning when the ladies went to the tomb, they discovered it empty. And this is the story of our lives. This is the narrative upon which all of Christianity is based upon. Death does not have the final say. That this gospel is not about death, end things, termination, but it's about life, possibility, eternal. That was the first scripture that we read, but the second scripture begins to come around. This is post-resurrection, where Paul talks to the Colossians and the faithful in Colossae. And he seems to answer this question, what now? You know the end of the story.
But what does that mean for us in this 21st century United States of America, in the midst of the war, in the midst of economic calamity? And that's what Paul is trying to say and do. 3rd chapter of Colossians, verses 1 to 4. Pe o le mele leo lo tau mawhai, Paulo e whamalamalama I tangata Kolosi. So what? What now? O lea launa I ate mātou. Pe o le mele nā lo tau mawhai Paulo e whamatala. Famaila Paulo a whai ua toe whaatuwina o tō whaatasi ma keriso. Io na o tō sa ili lea I mei lunga o loo iai keriso. See, this is one of those who is buried in Lincoln's tomb, right? It's one of those things where the answer is in the question. Whamei ia polo a whapea o tō o whaatuwina whaatasi ma keriso. E te taurau no tō sa ili mea o iei keriso mo tō angai iai, tō manatu angai iai, ia ave iai o tō tupe o tō teimi o tō tauranga. Pe a whai o whaatuwina o tō whaatasi ma keriso. A whapele ai, ile ai, le se me ai Kolose o le nutu mata whanga e tele a tua e tāpuai I tangata. So le tua le tautala I ai Paulo wana o se tasi o le se lau ma se lau o tua o lo talia mana onga o tangata Kolose. Ele ese mai ne mele no foi tātou Amerika. Ai ala le manatu o Paulo a whapea e talitonu o tō o whaatuwina whaatasi o tō makeriso. E te taula o na angai o tō I a keriso. So Paul was saying, if you were raised with Christ from the dead, then you should think Christ thoughts. You should gravitate toward Christ-like behavior. And you should think about things high, because that is where Jesus is. So Paul wasn't just talking about a location, but he was talking about Christ amongst us. Yun whamela I o Paulo, o Yesu Keriso le ana to e tu I le aso le nei, o lo nofo I le tu tau matau o le tua. O le ale wingo talana, o le fautua I Keriso I le tua. Fautua mo le a, fautua mo I tātou. Sia mo I lava ua lata tātou ma suru ngafa I tātou ma le tua. Leo le tua ai o le tua. Si e le teime mana o mia e le tangata le tua ona ua lata lava ina umalo na soifua, ona ua malepe lo na ainga, ona ua tulafo ina o ia la na ngaluenga, ona ua sawa le matua, ona apa lo leo le tangata I le tua, ona apa lo le I se mea umi atu lo na ola nei lo ia. Whamaila Paulo e latu la le tangata I le tua. Ia manei ale tawala atu ia keriso la ti e I le tutau matau o le tua. So a whapela o whaatuwina o tō whaatasi ma keriso. Tauna tō pena le ala fua le nā. A whapele ai, mai Paulo le la se mea o ia la whaina la. O tātou manatua ai ia le upo le li a whai apa o le whatu I le ele ai le pala ai. Ia tū maurapa o le mea e tasi. A whapea e pala. A whapea e whatuwina I tātou whaatasi ma keriso. O na fua mai le ni fua le le.
Mai paulo I o tō loto lava I mea alunga, ai le o mea le lalolangi. Lapo po inga nā le apostolo I le kalesia I kolose o te manatu. Tala whengai fo I matato. Na whamaila I o paulo lesi leina so oi, a wā ua oti o tō. Si, ele mawhai o na whaatu wina o tō whaatasi makiriso, ai ola pe lava. Le powena tuai lea. Lea a whatu wina loa o e whatasi makiriso. Ona winga woti oe. Woti le tangata tuai. Woti le tangata le nau I mea le lalolangi. Le lava se isi e talitonu I a kiriso ma toi ola pea I le olanga tuai. Woti tangata uma mai o lato tangata tuai. Sile mea na whamanatu ia Efeso. Mo I lava e te lei o le lure o le tangata tuai, te le lure o le lalolangi. A me se apafa pe o lai malos. Me se apafa pe o lai au le lei, talavo, mosi latino. Ai o mai le taimi. Whanga tuai ulua ma le tua e te e vala awai oe le father time. Fa me pau le mānei a lava lo walatu o la oe a mio I kiriso. O wa kiriso lo o tui le tūtau matau o le tua e fautua ina tangata. O le manatu mua o le toe tua o le lii ua iloa I e tatou e iai le isi ola I talatu leoti. E ei mea ule toi pongi sa ai tatou. Taimi lava e malamalama I le tangata e le toi pongi sa se banga nā lava ua fia bana o e pongi sa. Po e fuise si mafuanga e fia pongi sa ai. Fate te ingo directions I mea o loo fia o iei tangata I le no fuanga ma le no fuanga. Ule toi whaia tala nā, te latua I, tau matau I. Ule toi yeini tala whapena e toi whaia. Aise a awa ua tofu GPS umatangata I lato telefoni. Nā le tā lava o le tuatusi. Alu loa. E fo istanga o tātou le whaia I o tātou tupulanga. Pio na masani ei tupulanga ana mua. Whate te inga o se maliu Samoa e lua ni vaiaso o tautanu. Ule toi whaia e tātou le mea le nā. Pawale mea ia maua se pusa. Whanua tanu. Awa noa se whaiwhi au e whaia se tala. Ia ma se whale einga e whaatonu e malo lo I e tangata pa mai ale tanunga. Tasi lava le aso. Malia tu la fono le no foanga taimi maletino. Ia au tau tua o penga uma isi mafuanga na laiona lua vaiaso o tanu o tato woti. E whapenafo ila le tala lea I le tu manu malo le li. Tu manu malo mai le tunga mau o whamalama lama e le li. Ia I tato ma le nuku sa pongi sa. O te tala no tanga sa no tia I le tangata, o le tu mai o ia na ye woti. Ai ai lava seisio I tātou whatutua o toi seisei tia e le maliu maleoti. Ia o ia lava. O ia lava e tu wai iai le nei fia pongi sa. E mo tātou o lo talitonu ma whatutua I le lii ma le tu o ia mai leoti. Ule toi iai se tui o leoti. Lo toi manu malo fo I se tunga mau. O wā o toi tu Yesu. So ele ngata fo I lale nā, ai so se mea lava whaamatau e peise I e iai se oti. E peise I wale mawhai eo na move forward. I se tala noanga, so se mea lava e whaafefe mai I a te oe. You might as well oti.
Whamai ua mātangatanga uma ia mea nā. So the resurrection of Christ is not just pertaining death, but is death possibility. So whenever you're stuck on something, whenever you can't move, whenever you encounter a blockage in your life, you might as well die. Christ's resurrection says there is another way. There is life after death. There is possibility beyond the grave. So le malofa le na le e seta. No wai ta longa le a Yukon Maduk. I le Sweet 16 le fata au ma atu nei. Se fulu ase kone o le ta longa na tutoi. Ala sili tuki ai e tolu. Ono se fulu iwa le fitu se fulu lua le skoa. Tova ai e le video na foul le duk i le player e Yukon. Alu role i le leina e tongi le lua. Tongi le shot mua e misi. Tongi le shot una lua maua. Yo na lua i role o points e sili ai duk nei lo Yukon. Toi titi lava uma le teipi. O lai le duk ia le polo. I foul you gone in the basketball. Basia to E, Basia to there, Basilo in the freshman in Goya Mullins. Dongi my lava Mullins, the polo my le afo Malaya, swish. Total points. Wasili Nela Yukania Duke Ayatas. Yeah, to inbound the Duke le polo ya expire all time. On the fire inai leo Duke, number 1 seeded. Ya Yukon, number 2 seeded. If a pele wingo le eseta, ele eise mea ele mawhai pa ele te tonu iai. A e tali tonu le te tu manu malo le li, e te ilo ma le te leo eseta i e tutupu. Si na manatu lava Yukon e le eso lato wa ia e alua i le Final Four. I say, langa le fitau i madu, number 1. O le winga leo le a onga, malo lato au. Ai latu ana i tama ia pasi le nei freshman moments. Na malo i Yukon i le Duke. Si o le tala le na o le tuatu o le lii. O whēlawa le mea o loo i eise mea e pese i e le eise olo. Atali tonu atatou i le tutu manu malo le li ima whiaura ula ma ave i ai le whaamomu. I waino. So it's resurrection possibility. It's not just coming out of death, but it's coming out of hopelessness. Anything that connotes death, or might as well die, that's where the Easter story makes sense. The story of Nelson Mandela. He spent 27 years in prison. He later emerged as the leader of South Africa. And his whole idea is apartheid is not something from God. When you have people that are enslaved, when you have people that are not free, then it cannot be from God, is what Nelson Mandela thought, believed. And then when he came back, the deepest comeback is not just surviving prison, but it's transformation without revenge. See, freedom that still carries hate is just another prison. And when Nelson Mandela was released from prison, he became the president of South Africa. He called everybody together without malice, without bitterness, without wishing for revenge. That is the Easter story. Vasonei na whanaile loketia America, Artemis 2.
lo keti mo mua lea Amerika whaongaina ai tangata taru mai le awhi iwa se lau fitu lua. Kalama ua lewa o na taatia, a le neina toi tū i le vai aso o mawai. So le tala le nao le o seta, a whapela wa tātou titalitonu ua whatu wina tātou whatasi ma ke riso. Ia tātou wola ai, li lifa tātou i le ola ai le o leoti. Tātou talitonu e tapena e le tua, se lao lao mo i tātou, e mese fo i tātou ngā ruenga o lo whenga ia i tātou. Tātou whaisā o lo tau atiae, a tātou tamaiti o lo a oina, ia ma tātou ainga o lo whau. E le o leoti le i unga o le tala. O le ola le lei, o le ola atali, ma le ola e whakawau. Ia. Ua lava lea. But before I end, I wanted to lift up that whole idea towards the last part of what Paul said. Paul said, when you are dead, you lived in Christ. You are hidden in Christ. There will come a time when Christ comes back. You will be revealed. E peo le winga o le tala muli le nā Paulo e lilo o tou I le lofa o ke riso malona ola. Le winga o le tala na e le tau sii se matala langa. Ai auto wa mio I ke riso e peo na whaatui nai o tou whaatasi ma ke riso. E polea lava le tofi ma le tiute o iate o e polea lava le whatawaa. E ua ina whaahilo oe ke riso. Mawa whaule tātou I Kalesia as an example. Ese le tele o ngā ruenga o lo whengai matangata lava ia. If we're whai ana nafi I le fundraiser le ofi pese. Le tulai mai fo I le awa o le vaiaso o mawai te ta ila tātou pulela. Ia ona tu ato fo ina whengai ma la tātou family night. Tātou whenua I e ma le tātou war DJ. Ia le tai ao fo I le nei. E sa sao e fo I le tātou peleti mo ngā ruenga o le nei tau sanga. O le winga lau tala o le tele I o tangata o lo ngā rulue le whaitautau I le ngā ruenga le tua. E o mai le teimi e whaailo ai o tō e le tua. O na ato toa ai leo lo tō whaoratanga. Tātou ngā rulue pēr ma le whaitautaui. Ina o tātou mauti noa e le se mea whalea o ngā lo tātou tauti ngā moreli. Ia tātou whai u nei sa minga. Pese u sa mia lo fu pese. People
lea muli. I need to practice. Matala noa kena yono ile interview la for steme mo waile le kilipio mena ola na tala na famia orona o langa a toe to mo fe te ile mele o failo malan ala tunu nei racism no fale mo mafo fawile le matala noa fa pea. No, racism exists in Laui. It's not something Christ-like people. It don't fight. But yet ole lape ai ia tangata. And I think lape foi tato. So afa pela wo fatuina I tato fatasi makiriso tato ni lifanga I me lunga o ye kiriso le tu tomatau le tua. But at the same time, it need early practice. Langa ale handle the early racism in Aloi. Ele mafayona kilia oe ne vai. Before laule, the besele manea le no sort of bese. Tele to lie, manam ni early practice to fantasy se me va the practice la or me fai la lo nei. Al mele enjoy that told me. So to foi fa paleni me o le telefo ia luma ia leise la ia menua tele tato kalesia le neva yaso o manga buenga so mo te latu fa aftai nga buenga le neva yaso o maera nga buenga lava yaso ia tau ne fa maina le tua fai ma wala tafe me yoro na menua ia tato ia tato fai u le talo. Let us pray. We've come to the end of our worship, and now it's time to go out and serve. We ask that you gift us with the fortitude and the courage and the boldness to go out and live as if we are resurrected with you. We ask now that you keep us and bind us until we meet again. O mato o ilisi uyo le nei saunima. I lama po nā mātou tauranga osi. E a whatustusa I le tauranga tutasi na e samnia I lo walo o Yesu Kiriso. E tu wio se mea I lo ngai lo mātou o nganga whawhitai. O lo mātou tau mawhai. Ne ia maua I mātou, le mea na maua I mātou e lawa whio I amatama. La mātou tu ua. E tu mo mai o mātou runga le lofa tuno tele o Yesu Kiriso o mātou li whaola. E lofa muti vale o le atua le tamau. E me mawhtanga le motusia malowa ngā ngapa ia. E runga le ia mātou ma lau whanau le larolangi awa. Ne o le whakavau rā.